abaturo kushara imbaririra y'enguto ya Bugashi erukugambwa kube mazireho miliyoni 5 kizireho bwa nyuma yo kweterera nduru ngwe nguto eje kakorwa mu muringo gw'ecushobobo enguto eje nemanyanga kogorogoro mbale Chizura Road yana akaguza ubandi bakora maramu ejo turabiteka mu budget bagambira mu budget so sente zijiyaha abantu batakogurweta kubisesa maramu bakuru maramu yabusa niba kwa maramu yabusa naine kulema gireto kubisesa mu rugo kole exemeri ekindi tubanze tukihobwi akwa sente zino kurya kimwe kagorogoro ukaije ukakora ukamisa mna akamaramu ukaika mu gurusi George hati yaho kabirgira ukimu ukaije nyecho ukatugambira umazire mu myaka 2 ntungana tukusaba uruguru so mukoleka accountability enya kulikilia murole na mbere sete sobara kuhika nuko tsobala kole kintu kirugemo omukurambere nguteji akachiko kahamize nko hatari mara mweru kumara emfreje tarigurirwe mukane nguti yafunzire batyo batabukira engineer wa district ya Chenjocho ati engineer bundabaza binota bihulire kandi ukaito tabikoze twekeranize tutena engineer hani haja kuongera kusemezwa hani bagenda kutekaho naka red wall hanna mbogera bagacha hanna tukiranize ubwo mukuru mgenda then kuno sasakara kilometers bet kilometers zinazo steel twatwine kisifu cha mani muno twine muno mara munakati mara mwe mtu mwatuleke ni muno bagambe ya chama yakabambe chu namwe kiraka yakaba yona ambe chuchu bana monga bangi bakora yokubanza basesembu sasa yakabiri ngaho hano kutema mbugita abahi bakomera kurebe nguteji barebere bishobire byonka ndimbo igo for material audit to kusesa mara mukabise sote no mara mwizivere bakalete bitaka hati anwenjira kubwa tokurura even omuta sokura so lekatukiranganize roads committee tulete material audit yatubaliho budo rwa engude zimwe zikozirwe tizikozirwe kurungi twateka ho bulyo ngano urugudo rukuruga kagorogoro kugenda kuturukira mu Busasa rugarukwe mu ruterekerezibwo kurungi kandi omwaka guno gurukwijo oguturumo gwe nsimbi sobole kuratwakora emirime iturasobora kukoraho kandi yege iturakora tugikoleho kurungi baituntusaba na central government nayo kutongera mu amani kuratwasobora gukora emirime akachiko akanikayemberwa MP wa Mwenge Central ngachayamani wako hamwe na nabandi gasha kwa Daniel Bengana.